Kublai pi ki perlok perjor. Te hakane ke video ngako ban pen I kumno ban sna YouTube channel. Nomor ba kidon ketuk ni ki perlok ki ba request yang kumno ban sna. Te na kata kadau hakane ke video ngako ban wanra ban pen I kumno ban sna. Te kane ke video kate kerpang na kapenta kitu ki perlok ki ba kwa ban tip kumno ban sna YouTube channel. Te sampai ya kane ke video hadu ban kod kenang ba printip kumno ban yai nadu ki step ki baningkong hadu kabakot hadu ban pindalong ka YouTube channel ka jongpi. Di download ya YouTube app nata sa klik ya tai app. Ndala klik ka yalam sa kanega jaka bat ndala poi hang ni pin klik tu jika bato tu pang kamon. Te ndala klik nang tu kapoi hang kanega jaka te sa klik nang tu bato switch account. Ndala dap klik kawan hak kanega jaka te hak kanega jaka klik nang tei hakan jang bodon sign plus japang kamon. Dan dalam klik nang tu lada ibu password pattern lanis ini pinokin security te pinsa pilih hang tu dalam pilih te kawan hak nega jaka dalam hang ni klik create account dalam double klik nang tu atas klik hang tu for work or my business dalam dap nang tu kami hak nega jaka hang ni satho ya ka kerteng jongka YouTube channel te hang ni ngan ai YouTube channel I next dalam dap nang tu kami akan nega ti hang ni pendap ke dapat dah kapa klik hak ki box hang tu ladap nang tu pinsa ai male dan female kat kum ka jendar ti ladap tu ai next tu kami akan nega jaka ti hang ni pila ban choose na ki email hang tu ladap ku ban choose na lade ai create your own Gmail address ti pila ban create Gmail address ting ngang ni ngan create ya Gmail address ujong hang ni kendala ban create ya tu own Gmail address sa next kendala nang tu sami akan daga jaka badahang ni sa create ya password ti hang ni ngan type ya password jong hang ni noksa ti endala create ya tu password sa next endala nang tu pat ka sami akan daga jaka ti hang ni sa save ya password si password sa next ti ladap nang tu kawan hakan ni ka privacy and term ti sepuli ya kini ki privacy jongka YouTube ti hang ni scroll sipo puli kini barakoj ti sa scroll sini sipo tu sa I agree tu kalawan ka YouTube channel ti hang ni sa create ya channel I hang tu create channel ti ban create channel edit hang tu handle andala dap edit itu channel satik nang tu dak blue andala smopiang utu email address jong kutu ka YouTube channel sa create channel te hang tu kala long ka YouTube channel te hang te la don hotop hapo jong kutu ka YouTube channel la don tu email address jong ka YouTube channel tu te hang tu channel kala long te hang ne ka YouTube channel kala long
te hang ni satang ban ai ya ke description nang ta ban upload ya ke profile picture hang to achka balong circle nang ta ban upload ru ya ke background picture hang to hadin chong to ka circle ban upload profile picture klik hang to achka balong circle nang ta sajit ya ki no kidur lane ki kenja jing tho ki bapi edit nang ta sa klik kalawan hang to nang ta nagamanta katu ka background klik nang to nadin jong to ka circle tala klik nang to chika badon kamera nang ta sa jit ya kano kudur ka ba iya banbu ya ka background picture te ban shna ya ka YouTube channel ka long betang kumto te satang ban upload ya ki video hapo jong ka YouTube te ngatharai pila ya shai te ala dadon na prem jong phi ki batang ngo shem jing e sa message hapo jong ka ne ka video dengan sa persang ban wanra dan sa persang ban ya batailang kat bala e kat kum ka jinglap kat kum ka jing shem ka jonga bad sa kawai perlok ngamot ban ong la da pidang dai ban thamai ha ka channel ka jonga te sa subscribe kra pinyo ya ki video ki ba ngan sa upload hadin na ka banta jong phi but kum juru la da please ngo ya te sa share but like ya kane ka video te tangkum ta perlok ngin sa ya shampat na ka way pat ka video ku bless you.